大命大命係嘛？大命！我都話撲硬㗎啦，你而家信我咧？仲未？咦？做咩啊？撲街啦！唔係啩？哎呀！人撲你撲，你又會撲到好似個阿叉咁嘅？每個人都有啲地方係特別脆弱嘅。阿叔就啱啱喺正個頭度，你吹得我脹咩？吹唔脹，你而家咁有型，點敢吹你脹啫？你唔食噶咯有啦！咁食麵新招嚟喎，係叫咩名堂啊？咩啊？呢招阿叔自己創嘅，你吹得我脹咩？嗱，衰仔，話時話，以我哋兩叔侄咁嘅人才，有咩理由喺處捱公仔麵啊？係，雖然你贏翻嚟啲錢唔可以攞嚟使啊。既然係咁，你不如真正學賭術，到時咯，贏盡天下嘅黃金美女、靚車靚屋，9七之後啲大佬走晒，阿叔實做李嘉誠。好啊好啊，我做鄭裕玲。鄭裕彤啊，唉，咁我跟邊個學好咧？賭神？冇錯啦，就係賭神。只要你做到賭神嘅徒弟，到時你就可以贏到飛，贏到開學，以後養埋阿叔過世都得啦。阿叔，我冇話過養你噃。哎呀，你有冇讀過書啊？嚇，有冇聽過三叔為父，三嬸為母啊？我淨係聽過爹親娘親都不及毛主席親嘅啫。乖啊！總之你做咗賭神嘅徒弟咧，咁就一天都光晒啦。話做就做，點做喎？寫封信話佢聽我好仰慕你啊，收我做徒弟啦咁啊！而家仲邊有寫信咁老土㗎？梗係拍 video 㗎嘛。咩話？video 咧就即係錄像，7像都冇用啦，我哋都唔知道賭神喺邊啊！咁啊係，喂星啊，你咪可以睇穿牆嘅，不如你用睇穿牆嘅功力睇下而家賭神喺邊。但係賭神唔喺隔離屋喎，可能喺好遠噶嘛，除非用天眼通啦。你邊位啊？我係阿星啊！你做咩啊？鬆弛緊眼部神經。你嚇得我啊！你真係啊！而家開始。哦，開始啊！點啊？睇到啲咩啊？Cũng mày. Chọn nước bạn. Cũng mày. Ai chọn con bạn này? Tao. Mấy trời. Mắc gì cười? Xì. Mắc gì xì? Xì. Cái gì cũng xì. Mắc gì xì? Ông xì mắc gì xì? Mày không có quyền xì. Bạn lớn quá đi. Bây giờ giờ ông tin chưa? Chưa đâu tin đâu.